Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Kiruni to war krong phi along Tata Mobile Kachetong Lapen Bang Trok Atung Arengaku Kesu Kiruni to war krong phi along non hejong porpai trokra achitim apor malom Tata Mobile Kachetong ihumke Jurgending Kuma Anglong Asor Han Kachujor Kachulang Ahem Konglong registration number AS32C3186 Lapen Check Kiroi Ahem Konglong registration number AS02AC3561 Angbong Kachetong Ahir Ingtang Rak Binonglong Lapen Arengahu Kiso Atumaphan Tong Sekot Pen Kiruni Model Hospital Along An 1 Pen Kiso Langpon Bomlo Alang Lituma Menke Lapuson Hello Kasang Hansepi, Pretty Milikpi, Rublin Hansepi, Polin Be, Prisirong Parpi, Larsing Milik, Lapen, Nonamat Bang Priatuma Ke, Deephu Medical College and Hospital Along Ansi, Keso Kelang Ponchiapan, Pontang Lopusi, Birta, Ribdunlong. Kiruni Pen Kam Singh Dera Report, Karbi Anglong News Channel. আমি চাৰিলিত আছিলোঁ যেতিয়া শুনিলোঁ এক্সিডেণ্ট হৈছে যেতিয়া আমি গ'লোঁ ঘূৰাঘূৰিকৈ তাত দেখিলোঁ পূৰা জাম হৈ আছে আৰু আমাৰ আটা মিল যে আছে চাৰিআলি তাৰ পৰা বেম্বু গাড়ী ওজন কৰি পেলাই ওলাই আছিলে আৰু লংকা ছাইডৰ পৰা বলৰো পিকআপ আছিলে তাতে মানুহবিলাক আছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা শাক পাচলি লৈ পেলাই লংকাত যায় সেই গাড়ীতেই এই বেম্বু গাড়ীটো মাৰিছে ছয়জন ইনজুৰ্ড আছিলে তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ কেৰনি হস্পিটেলত এটা বৰ্তমান ক'ত আনিছে তেখেতসকলক কেৰনি মডেল হস্পিটেল আৰু গুৰুতৰভাৱে বেছি জখম কেইজনমান আছে বুলি গম পায় আপোনাৰ এনেইতো আমি ছয়জন লৈ আহিছোঁ এতিয়া জানা মতে 4জন না 5জনক ৰেফাৰ কৰিছে Amri KSA Branch Pen Patapi Ponsi Lower Amri Ingti Mailang Cheng LP School Athanba Birendro Kro School Asaihem Chedam de Dadajok Rong Asora Tumpen Pen Kahum Ridam Lason Si Pre Achiklo Nipai Inkoida Trokarni Lakhahini Amri Constituency Keparlo Lower Amri Mailang Cheng LP School Asaihem Along An Amri KSA Branch Satumpen Humrisi Thanbang School Kewang Videt Aputhak Rong Asor Mate SMC Amai Phutumpen Chinki Jethanpo Lapen Kosonsi Lothanbang Saihem Pachewang Verchima Lahai Hui Alam Sitami Chethanpo Lapen Labang Soputhak Rongasor Mate SMC Amai Phu Atumta Kachelangdun Kenang Sot Binong Pusi Amri Branch KSA Amai Phu Ten Bringson Senar Ahin Pen Than Pachinipo Lapen Lothanbang Sitami Wangwe Pulote Alang Litumpen Kaprek Angdeng Sitami Dengpon Popusi Lamthe Jaipo Lapen Lapu Rongasarthi Mate SMC Amaipu Biren Ingti Ahin Pen Kethantun Atenke Mailang Cheng LP School Athanba Biren Rokro Lake Non Het Non Rai Penle Saihem Kachewangwi Lapu Kalilo Alang Like Aningkaning Kanta School Asaihem Chewangwe Si Nampi Namdur Asonsi Pin Chong Dedlo Nilitum Thanbang Aphan Kai Ke Sitame School Asaihem Wangwer Nang Jipulo Bonta Nilitumalam Nang Arjuje Lasi Nilitum Kedamtang Aporahut Rong Isi Chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Along An Sitame Pinpur Alo Paledamlo Bonta Non Puanta Thagnat Abirta Awilang Pusi Alang Lihin Pen Nang Pachinidun Tangte Lason Heloma Karbi Anglong Quality Education Paprang Olopu Karbi Anglong Autonomous Council Abitung Atum Kaike Kaningche Alamthe Mate Service Rule Alongta Lapusontong Thanpon Rong Loma Mate Rong Atok a School Putong Lang Rop Loma Mate Lower Amri Ingti Mailang Cheng Arong Arada Tumke Low Tech Nang Nilu Putong Kete Kiding Atumta Matha Rong Loma Ate Mailang Cheng Arong Arada Tum Abatai Bataili Labangso Athan Bangaphan School Asaihem Chewang Vernang Chipuli Thansita Chewang Vedetlo Lapen Kedamtang Aporahut Sitami Rong Isi Chelang Petpen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Along Antami Pinpur Alo Pidamdet Apita Thangnat Asaita Dengpon Pe Abangke Education Anat Kapaprangdunji Kalisi Api Ong Wapidun Ong Mandetji Kalima Lasi Lapuson Amithangasai Chedamde Athanbang Achiklo
Chiklo Bainong Chodeng Chot Athanba Aphan Assam Education Minister Reynard Pijuk Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen Local MSc Karbi Anglong Autonomous Council EM Veterinary Department Di Yofin Maslai Atum Langding Bom Silangma Mate Kopini Akangsai Pipoma Lake Mo Aporsi Ithanpo News Text Report Karbi Anglong News Channel Kopisi usikuda along le usmar di beta mak tibi lu kat ekiti an hajang malang chenglong chetong pulang baston an chetong po adak le purikha tinya thai ni sini dak kalong masa bhanadi adak le purikha tinya thai ni purikha pi de dak si usikuda ni tibi kala dak si tinya ni hadak le tiya ni mahang hai he ina angke latum hala hempen ke wang po hadak taware be hadak cington po kodak lom ni ka cington ke yang malang cington po po master ha na tu kini mun tham master ta sa cington po angke kan le ciri lu ha di tu kadang dak wang lu la sekolah nanti sekolah kangram cho kali la ke cluster te pun ingram pigi nang tung wang ho pakai ingram pigi ni na cluster nanti tri lu kan na cluster ta asar ke wang coba lah malilo hok kan ini yang kami lah asar ke wang veke ningkan ko an bag do po ani kan ka bete cikuyon kiyon po pen ikut bawa po aga lah hello coba kamu lah dak bang ho oh lah bang sulang bang coba ni tengok ni pin lah ni pani sini ni lo dak akesa dak rong ni lo akesa ni pani sini dong rong so lo pusing ni rong so lo ang rong so ngai lak sing so ni lu tha nam thai lo ni ta lang phalang chin neu sini pu wah ni nang phan ta nang chin ni nang beren mas tor pu ni nang chin ni ko pu ni pu ahok ni pu yo no la ni nu cho do nang phan nang chin ni yo ahok lo laki ni ada ko yu pu ta ta son nya ko mas tor ko pi yo ma ta son mas tor thak ke kon di la si nang kita mata no nang tum mi thang ahawat mi thang muni yong si ni mata thelu punang ke bang chu bom mo konsil so ke ni tang ka yai ti ya chok komplain tanang li bom lo pot alang li bang ka du che ko thir nang po la pen dong sor bang ne non bang ning duk duk lo school student ave walang li pu ni li phanang student ke tu api ma alang li yong si regular bukan ni lipoton regular jong se du eta me hafta long pen sari din 3 din jong se du pulatang ni tum la bihek la LP school pen ke daka akachali nai ang jang suma ka du iri tum che nam de anam ni kan anlo taknon ni hamu suma tanon cikudam de nang naglo hek pin tang ka ma ha betan ni hanu bang rum se pidu nang ko lo ino bang ha kini kursan ni hem ha nogang hala ta alang ni hem se du nang ko lo pi si bang ka nang ko auto ke bisi bang am film se duna ko lo mane alang yong se dote ni kinin na ba ke nam jata the le mi thanga apia pulwa lo ake ta siti mati le bang ke na bang ni ke nam un nang alang yong se di kulat ng enang nai laban tin sari din bang nang bang ang alang ni sokpo mani tumrat at tumta ineng sampo ini benang ni citong hekpot lalu ni letum pini amri branch KSA untuk ini metu hui lapan ini cuma rapat financial free kami ni tum kewang pen heklong bang ya isi laso quality diction wa pusar bang isi ihin bang si ningduk polan thebang ke non SMC atum ba tum non heklong sar lo school building matse condition matse me plus mopen dai tum heklong lo master sami lingkan singbong pen Ciklion ni yon thong lakuang po kini dak program itu asut sebang betul. Tasel laso kita kabang ke mili tuning ringtung education diam par jakto biapan and non cari bom perbingungan Thomas Council ACM Dr. Tudaram tong hang konsame prabjing ben la tongso asai bang deng ponang pu bang si mili yes am du bang itu mili tu itu laso tuning rilo mane master pembang prabjing ben dak lu than bang nak prabjing pen kiwang pen somar apan kami lu ke than lu kapitan dia pha la pen jong si than helang aku than tu thadat ke labang ke tuning rilo la netum kese branch satin kami ka kita agak pun sidi rat anti sungo la pen ke jong salang li lanang pom benda wang walang pulote labang tum mereka step dengan pok
Jir Kindeng KSA Lapen Hamren District Committee KSA tum Chelang Petpen Phirang ke amai ke phapo. Lakha Sirkep Amreng Constituency ke parlo Jir Kindeng KSA Lapen Hamren KSA District Committee Lapen Karbi Anglong Digital News Forum aro Jir Kindeng Digital News Forum Asai Hem along Phirang ke amai ke phapo. Labang so along kijongpon non prabchin pen Jir Kindeng along non puthot socheng education block nang 1P2 vek nang jipusi sodak pen education EM Richard Tokbia phan tuning ripon pado. Lapen team Karbi Anglong atum quality education pu kachi pulong ke government school pen kali puta lamthe chepaklang po. Jir Kindeng pen ko helet milik report Karbi Anglong News Channel. Jiri Kindeng Digital News Forum bangsa saya melong nilitum ke bang kok akipi bang ke nason lo kesini di dalam bangsu ke bang kok putat jadi hampir perang nilitum pen di akibat ini sonsi di halo jadi bang ke milimen lansing terat jadi presiden KSA Hamren District Committee dan pulang di bang ke KSA Jiri Kindeng Branch Committee lo secretary lo dan dalam tu mereka Jiri Kindeng Branch Committee lo dan bang itu lo kasi kedamtang ni pai ingkor apli pria ciklo ingkan serinda ingkor apli ni jadi tu dak Jiri Kindeng along la education block abang swasai hem do abang swasai hem along non la betilen atum si do kasi abang swa block aprang pen da dolo setame charging preset abang so aghotona abang swa arona hotsi la hai kaphire pen ajo isi hini la hal swa ningkan ho socheng development block la pen socheng education block la hini hal so hot kachetere do kheruni lo kasi swa phisi tame socheng development block mata la video office bangke baru setame socheng education block bangke pinya niata ledak amena saya long cilang beda labang so hu taxing ni tu kita tang pre pain kor pion setame education EM ke hai recharge to bi langi fancy ni tu KSA Hamren District Committee la pen Jiri Kindeng KSA Branch Committee ni tu chingrum pen alam ipan pinpura lo dia pajir tamlo asi labang so pinpura lo long sekame helitung pen hijong pon asong helo labang so education block ba prabjin pen lagat Jiri Kindeng long puthot kachiwan pujian fansi alabang so pinpura lo long sekame jong pon lo tapen alang di sekame nanti chat dono je labang so au education block puthot Jiri Kindeng long terek po labang so akan plan po walang nanti chat dolo lasi jadi tung ajin pen pada non ruiniang bong si labang so education block bangke Jiri Kindeng long na terek nang mena asa hem long yong si la ruiniang bong pen yong si alang itung thangna ta plan play thangna ta damde thangna ta mathathi ni tung memorandum tipia peng kan jong si alang itu jong si nama patikok dokok kulekan ke kebang hilangan bangke ni itu ini kace soma size kami dengan kokko si aku kahak bangke labang so blog lake je ladak ke thoma TGC do isi bangke Hawaii pur Hawaii pur TGC lo isi bangke Umkermi TGC lo isi bangke Rongpang mo nasi labang so area ke je central government pen isi laki hok do laso ablok akan bangke central government pen bangke aspirational block positif mate labang so area long abai teknik mate kapap teknik farmansi labang so block nang kibi wa kisitame tinya nianta labang so area lo laso block cewang beda labang ke kopia poloma ko bangke nang meme lam lasi ki ongdung dak la
Jadi kindeng alo mate la mungkin teacher gathering center alo la primary school amukha bangke da pame 17 pine school do 70 pen bangke je 16 pine school bangke piniar ni ta school ko masih hok ni meni da kasono ala da school ala so school alo teacher aku school dam de ba dam si tame kosono lo ke thano ne kalau sekolah lah sekolah bangke pinyani dah jadi kendeng area apa telah mungkin teacher gathering center lalu lah arong pina sekolah setame pinang sekolah pun prokem ni pina sekolah bangke kosong lah usumar masih cetoy dung ni meda kosong mana toy dung setame lo hektik pulau kan kosong sih ketol lasi itu kacing honai doktor CM Bilang orang hasil kami ninje bangki je ba lapen kosong education teachers to bi alam is kami pura kai kis kami quality education pura kai ta ada yang cum setame piniar ni dah jadi kindeng idea मतलब teacher umkemi teacher gathering center alo yang si la kontrol si kem ne pine yang si kompone kem ne analog school asal ko alon dong cok pura kante la so quality education ko ang si mana kili dunna lasi isilah yang si usumar yang si log lagi mate munit yang sumar ni purote keceng pen masih school bangke mesen nanti kusi nilitung kabilocan ya song hen pen bangke mathan Hanboka sartheteron arong atumaphan Numaligar Refinery Limited NRL company atum lichi arong lapen har kironpo. Patumi niphai inkoida trok ningkan suri hinira inkoida pli arni lakha inkoida trok duabarguri MSC constituency under Hanboka sartheteron arong arada tumaphan Numaligar Refinery Limited NRL company atum lichi arong lapen har kironpo. EC rong rup lipute government property ke dowek nangchi. Lapen kaprai department se tame property bangki dowek nangchi lason thak si ladak Hanboka sartheteron arong along se tame government property ison soni government property do lason si LP school dolo lapen NRL atumpen arong tinalong ta isi visit damda lake Daithor government model college professor atumpen si dambo lapen cleanliness drive asai se tame dengpon bomlo La sonsi ladak Hanboka sartheteron arong along LP school abangke ingthir eda sonsi thekpon longlo lapen ke Hanboka arong ke adopted village pusi NRL company pen earpon lo lapen ke Hanboka sartheteron arong aphan ke register ta thapon detlo lapen nona bangke adontin atuma phanta lichi arong rong cap lapen har packet cap an ron ponlo lapen tangka sitame ke eanam erong pen Paro isira phokep an account along thapi ponji lasi lason NRL atumpen nang kerap thekapon chorolo lapen Hanboka arwat atumpen kachoropi bajerpon Duabarguri pen Edwardson crew report Karbi Anglong News Channel. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu